Kitu ya tatu, pia mimi niombe my fellow MCAs. Tumeanza kazi ya barabara ambao gavana amekuja kulaunch leo. Kitu katote tutulie kidogo hivi na Rich Maracha koreki. Tira rosibu. Mimi niombe hii mambo ya impeachment, kuongea mambo ya impeachment tuweke kwanza kando ndio kazi ifanye nini? Ifanyike. Your Excellency the Governor, you are very safe with me than anybody else. Ndeza akongaina. Nilo mwana mina manyinga. Ebi nteria monta ko bogo chakanga lero impeachment nero hakuna. There is a process that an impeachment goes through. We kegende each house business speaker approve consensus yebe emanya koba omuntu oli okunya kokonya lero oli kokwakinga sumali kiragende buja ayentige na boy wimi ambaleyo kirankoleras ni kolende na yotelere tokoleras. Your Excellency, igo kerongo kwana Ntewenge County it still needs us. And sometimes when bloggers bakubeka no mutandao wanga genturete ya chakire ima yenda no moto what attachment ni government. Sometimes inquire from government apparatus. NIS, CID Navatolande, inquire from there because these people get information before even we start. Yorina boko wake si nyomo lina jamaro mkikiu. Your Excellency, abantu mbara bategeto musori bamanyete ngonya impeachment teyo mbari koragira gamba tabye kene unabono maambia abantu mbabo kabate bangeze yiri nyamaye watu waliamuka kwa county commissioner wakasema iko vita na kuna vita. Sisi huyu mzee tuliongea na yeye. Your Excellency, we spoke in the morning. Watu wasifikiria tuongei na uwezi ongoza kama ni county assembly kama muongei na gavana na hakuna mwenye ataniambia nisikuongeleshe ila kuongea. We can give in principles but we have to agree and take our people forward. Kwa wale watu mnaamuka asubuhi kisesa hapo ya kungaini mwako ni matengo create crisis kwa raiga mmotorioso lakini let me tell you, we saw by the Bible. Kisesamo kisangira na yokarongo mokuna wimo kisangira kabinga irangara. Kisesa I don't want no minto. Biamono kabinga ninkoro chama. Asante. This kind of habit is what we should not allow. It's not we will not allow. Sika kilomo la eneke wango kiae. Including when we are in difference, we are in loggerheads with anybody else. You have never seen me interfere in the public gatherings. I respect. Abantu bamintu. Gavana mintu. Ebiragite bitirabi chake. Lakini kera atoke nga chiro warai chire isano. Nega asiyele kotinda chirenke. Chigende chire kutanda sasani. Egerega asiyende. Biamono. Kiagera biregitambi kurara. And that's a fact. That's a fact. Your Excellency, biamono kiagera ituke. Na sabile mono ngochikwa umu county commissioner itoyi baga achichi abakwanere na inde biamono governor esa ulia maskani alituwa nchaine na osiemo Elijah the late wancha tuchakere gaiga ane na sabu sinye na inda wantabanku aliyeteira nga kwa aliyeteira nga mubalende biamono
Bumame, 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 bumame. Your Excellency, we wait until Chiao, cousin Chiao, Chitosiku. Naitutokole party yetu na tutaangalia. Nilifanya hivyo. My colleague whip Mheshimiwa Duke hayuko leo, ako shughuli zingine Nairobi. Ameomba namba 2 Mheshimiwa Linda Riech. Mheshimiwa Linda Riech pia ameomba because communication came late, wengine hawakupata communication, Mheshimiwa Rubayo na wengine. Na inche asamari tangoro kwa James Matinga omo MCA we ward ya Kemira kurwa liboge tutu maate abontagete ngiri bageri kobo mwene sana so tebya mugaba ngambi yamono aso wanjerana e program yeye tukabwatera namo because egento keko chak no monto yomo akara bange bagyanjire ya kolegas. Excellency teto tebenga MP na bintu abantu banyamira baganiti barore egera batwake chintobi na batwate na barayi ndokole tiga singe muroje ebira gitebi obigo chakogenda chinsemo ibere west na north setemo etutu na borabu setiende lakini lero iga obyachaga byonsi pi yale konalkala botutu na borabu tokane ngebichaga asengecho ya maskani asengecho ya maskani yomo ishbigwa the late Osiemo otwale komorokanga honest opinion bichaku kumuga bigokora bimanya kogenda tinsemo chinde bara monta que tensa abantu baminto kibirota kutake gas e team eliabe kuga akara twajiri elinto arane team el honest e team erenkon e kolabora abantu bogato manyi motokonye egere gas ekora kane ekero umugabana akokora gas ingia egokwaneka neitumuna abamusie neituligo togokwaneka kana utwage Your Excellency togosara otenene musali wa mbere obe mutwe indi tokobwati kurumagera egera abantu baitu banyamira bamanyenga oburaingiye buri biamono Kenya sabase konyere through good management chipara chionsi pi chianyamira chiarosiu. In the next few weeks chwiki osebere go test tole oanzira igarali nyama ya seito igaiga kuchakera rero Elia Kamere. Your Excellency, I want to say this. A program is para unego succeed iga. We are willing koena 90% chinde chigende bono na sama liogo. Elinde tinya kitari chonsi piche ito ya nechikoreki. Chiro kane. Ibali okobeka chitono chitari kokoreki. Chitari kokotea tei kobeka impact as abantu baito. We support this initiative. It should be replicated to other sectors and departments. Finally, Your Excellency, we will support you. We will advise you. All of us are elected. The pinch. We will support one another.